Pemirsa ring penguntat wuku pengenalan wilangan wisatawan kauningin incap ke daya tarik wisata di TW Jatiluwih. Ring sejeruning ngewentenin kahanan Kamtimas sane terepti, personel Polsek Penebel ngelaksanayang peneraptian ring wewidangan sane kedadosang warisan budaya dunia WBD inucap. Antuk lugra Kapolres Tabanan AKBP Ranefri Dian Chandra SIK MH, Kapolsek Penebel AKP Inyoman Artedana SIKMH Mausang pengerau wisatawan ke DTW Jatiluwih nuju panguntat wuku kauningin dahat rame. Puni kemawinan pai ketandane nugesang unit kecil lengkap sanerau saking unit patroli Samapta Polsek Penebel, Reskrim, Intelkam, saha Binmas untuk melaksanakan peneraptian. Pemargi inucap taler meprekanti sareng TNI Koramil Penebel saha pecalang desa adat Jatiluwih. Wenten tetiga genah sane kedadosang objek pengamanan inggih punika ring DTW Jatiluwih, wisata Sokasenganan miwah monumen UNESCO Jatiluwih. Ring tetiga genah inucap personel madue amongan antuk nguduhang majang pengunjung stata anutin prokes ring sajeroning nambakin panglalah COVID-19. AKP Artedana Mausang pai ketandane statu nguduhang majang wisatawan sadurung ranjing ring genah wisata mangdeng wajikin tangan saha ngangge hand sanitizer sanes sampun kacumawisang ring genah ngranjing nuju widangan trip persawahan tradisional Jatiluwih. Kawewehin kahanan Kamtibmas sane aman nenten wenten panglalah COVID-19 taler sepisanan pindah ke pangupaya antuk nyokong tur nyuksesang KTT G20 sane pacang memarki ring Nusa Dua ring tengahing November warsani mangkin. KTT G20 taler kedadosang galah antuk nangyang bage pariwisata miwah perekonomian nasional. Kapolsek Penebel taler nyarengang samian bage krame antuk nyokong parikrame KTT G20 melarapan ngerakse katreptian saha state negepin prokes. Manik bisnis Bali nguningayang.